Yeah, walk in the dark with no light, but still they scared of light, right? Beat on my head is up. Sanvaranivo baby, Sanvaranivo Lala. Welcome back to my channel. My name is Mbulelo Austin Bali, also known as Kim. If you are new here, I'm Gelegele Sandra Sami. The video yethu yanamuhla ngizoba ngintshela 10 reasons why ngizonda ngekhaya. Angisho solo ngibhizi ngibuta ukuthi why ngingamuki kanti Mbulelo sihamba nini injanjani ekhaya kanti bakwendeni namuhla ngizonitshela ukuthi why ngakuthandisisi ekhaya. And Shem, don't get me wrong, umndeni wasekhaya ngiyawuthanda kakhulu, ngiyabathanda abantu basekhaya, ngibathanda mal Saldal Chomi. Ngiyawuthanda umndeni wasekhaya Shem kakhulu, ngiyabathanda kakhulu abantu basekhaya Shem. Mara nje lama reasons wami amlawa la ngenda ukuthi nje ngivilaphe nje sometimes ngekhaya. Yokuqala ibhubhu i-dust. Phela mina ngihlala emakhaya, angihlali elokishini. So ekhaya nje vele kuphuma nje kancane sowubhayele. Kuya nje emandiyeni sowubhayele sona ikhona i-pavements ne ngale ngihlala ngakhona. Mara nje before uyofika ekhaya uyaphuma ku-pavements. Lapha nje kulomgwaqo wanga-doctor ukhuphuka. Lo mgwaqo from lapho pavement uthi ukhuphuke ka-doctor uze uyofika ekhaya. Ibhubhu. Usuke ungena ebhubhushini. Ufike ekhaya ungilenye indvo ubhayele ngathi kumbe bakugubhe phasi. Kwesi-2 kushisa. Yeshem enasport kuyashisa Shem. Enasport kuyashisa. Hayi neSpread kuyashisa Shem. Like iweather yangale vele angisayikhoni Shem, ayikabi no shade. Like ngala Jozi kuyashisa mara ingaleyo ndlela futhi ngala akushisa. Kukahle nje kucool ngedi kuyabanza in winter. Mara nje ngale kuyashisa kabuhlungu. Yathi ngilala ngcono nangisekhaya vele kahle kahle not ukuthi nangisekhaya vele nje ngidlalela ngcono yesona ama-pyjamas nginawo but like ngilala ngcono. Ngisho noma ngilele ngcono ngingakayimbathi ingubo still ngiva kushisa. Shem angeke ngize ngikukhone mina. Enye into nje langa lakhona la ngale liyashisana. Yabo ukuthi nyalo njani ngihamba ngohlala ekhaya for maviki noma inyanga leyi-1 ngoba uyasengidakha than so. Angisho ukuthi ku-wrong kuba dark, akusi wrong mara nje ngiyayithanda i-complexion yami le. Then nasengifika ekhaya asesengihleli inyanga noma nje kwemavikana asengibuya ngala ngibuya nje Shem ngibuya nje sengidark ngala nje uphenga ukujuluka nawe then Shem mina ngeke ngize ngikukhone lokho nje. Number 3, timbuzlwane, tinyoka, ma-spiders. Shem, timbuzlwane njengami Shem yabo mina like ngilala ngendroni. Ngilala vele mina ngimapuna so cabanga nje uthi ulele mapuna naku timbuzlwane vele ene ulele mapuna ngoba futhi ngala lenye into ngangena kanjani kuyashisa awukambathi nengubo. Uthi ulele ukuthi ufuna ukushayelwa moya obekhulu vele uva timbuzlwane sekumele umbathe ingubo na umbathe ingubo uva kushisa na ukhipha ingubo timbuzlwane. Tipaida. Shem phela ngale kuyashisa like tilone tiphuma kakhulu. Tipaida. Shem enekile tikhulu. Mina ngala Shem ispider Shem ngiyasaba tshona mawe. Ngiyasaba Shem ispider. Ngitheni futhi netinyoka. Tinyoka ngitisaba ngenhlito yami yonke asikhoswana la emhlabeni ngisaba njengenyoka. Ngiyalibona libhubezi inyoka ngiyayisaba Shem ngenhlito yami yonke. Ngiyayisaba inyoka. Ukhumbula kahle e-high school there was a time where like tinyoka bengitibona ngathi now and then sengikhohlwa ukuthi benga-grade bani. Nelinye lengayibona lengikhanani sesi lengayibona amatutu adlala ngaphandle mina ngisendlini ngaze ngamtshela ukuthi agijima ngene endlini yena angayiboni. Ngithi kunenyoka lapha angayiboni. Uthi uvula lifastero sometimes naye uyithola lenye yahamba ngalemva kwento. Shem ngize ngisabe nokuthi sometimes what if nje ngidothi ngilele naye inyoka ngiyibone la itulu etingubeni tami manje uthola ukuthi mina ngiyagucuka ebusuku angathi ukuthi kunenyoka naku sengiyakatshwa sana bot. Number 4 kusebenza. Shem kona ngathi Shem ngimntwana vele kwamele ngithonywe mara like nje la Jozi mina ngijwayele ukuhlayela nge-1 ngisebenzela ngesikhathi lengifuna ngaso sometimes nje angisebenzi ngeje ngiwashela nje indishi kuphela lapho indishi tami T3 kumbe T2 ekhaya. Ekhaya kusami ekhaya mama everyday ufuna ukorobha emathayilisi noma umtshela ukuthi ngikorobhile itolo umva athi mina la ekhaya ngikorobha everyday. How girl? Shem kona angali Shem ngimntwana vele kwamele ngisebenze
mara nje like angisakujwayeli shema ngifuna nje kuqamba manga like ngisheshe ngidzinwe angisakujwayeli kusebenza because ngijwayele ukuthi la ngihlala khona ngiyi-1 angisebenzi kakhulu phamini angisebenzi sometimes ngiyadwashela tindishi sometimes ngicocela ekamereni sek-right ngicethile angisebenzi ngaleyo ndlela lenye into lengibhorako shem ekhaya akunama-uber like kude ma-uber and guys shem once wamuva from tuke place yokuthi inema-uber to what ukwenzayo ukuthi inema-uber uva nawo mehluko ma-uber like ayina impilo ibe ngcono shema ngifuna nje kucamba mani ma-uber nabo ma-Bolts kwena impilo like ibe ngcono like serious mafras true nani into doyithola opportunity yokusuka la ngihlala khona ifunga ukuthi uhlala emakhaya and akuna-uber uhambe uyohlala tuke city or ukwenzayo ukuthi inema-uber and futhi nje mina kokukanje ngigibela amateksi futhi angikuthandi nje ngigibela amateksi even nala Jozi angeke ukuthi ngithole nje ngimana nje ngigibela itaxi because nje ngaba ne-experience le-bad futhi ekhaya ngemateksi ngikhumbula kahle bekungilast year 2024 ngaya elo e-complex ngithi ngiyaka-Annabelle mngani wami ngagibela itaxi from Enkomeni to e-complex cabanga bangihle bangisachamuka like ukuthi ngiyababona itaxini ngiyababona abantu ababuke wena like bakhuluma ngawe bangihle bangisachamuka nangingena futhi babukana bonke bayahleka and then senangena ngohlala phasi bayangihleba futhi njalo nalo driver naye futhi bekangihleba nibangani bakhe umngani wakhe lo bekahleli kula masista ngalamuva uyangihleba nemngani wakhe baze babukana natuke sibuko bahle yes angizange nje bengaba ne-experience la ngafika nje elo e-complex inhliziyo yami ibuhlungu sengingasafuni nokuhlangana na-Annabelle nje Annabelle naye wangibona umngani wami shem ukuthi like bese very 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 uncomfortable lekhathi sekumele simuke angathi ukuthi yena ngathi bekaphuma nge-Emelo and then mina bekumele ngihambe ngedwana ngale ngavele ngangena ku-Facebook nga-check-a Sikhumbuzo ukuthi ngibona because like ngibona sengcono ukuthi ngihambe ngaSikhumbuzo than ukuthi ngihambe ngedwana the way nje ngitreat-eke ngakhona nje inhliziyo yami bese ingasasemnandi kona anginazaba nebantu but like it gets to a point because nami ngimuntu ngine-feelings. Number 6, any sport awekho ama-clubs like queer friendly or like host ama-events ukuthi like lawa ama-events LGBTQIA+ community or ema-gay or maybe akhona ama-clubs mina angiwadi ama-clubs ema-gay la Joburg kune-Shakers kune-Liquid Blue like maningi futhi ngeke futhi lethu level ngilengijwayele kuruva kuwo but like nje and as a gay person once whether go-kuruva to a gay club nase uya tuke club yokuthi like igcwele abantu laba straight like akufani uyeva manje ukuthi akufani kule club lelinye ema-gay like ufila more free like kumnanzi and all that ngala nje okay kona kumnanzi but like nje le feeling ayifani nje mangifuna nje iqamba manga no shade. Number 7, ma-mall asekuzeni i-distance yokusuka ekhaya ngina sport yithi le distance leyo yebo kona sekusekutheni ngaleyo ndlela mara kusekuzeni chem akufani la i-Southgate Mall ikhona la nga-5 minutes ngiyafika yabo like awekho kudeni nasekudeni iMaponya iseduzane nasesikolweni akuthathi na-5 minutes nakhona kufika eMaponya like ma-mall aseduzane la aduzane akufani nale ukuthi like kumele uhambe like libanga lelidze and angisho ukuthi kume njani nethi nje yabo lokho ukuthi indoda ibe duzane tibelana la uyajwayela and then maso ubuyela kulenza yokuthi like indo sekuseni ubona ngathi nje ish. Number 8, i-load shedding chemi load shedding ngale iyahamba igezi mara lenyalo lekhathi sengibuyelile ngoJune bese kungcono bese ihamba like ihamba namuhla kusasa ayihambi njalo mara nje lento yokuthi ikhamba igezi sometimes yabona nje njengamchemi ifuna mhlangisa ngithola ukuthi like ayina battery sekumele nje ngibhoreke ngathi ukuthi ngenteni ngalati imbozidwane nakumnyama kuyabhoka yabona nje but like akusekho bad sinethi ngoba vele nje i-load shedding iyabhora. Number 9, not 100% free about being myself. Na sport chem mangikhona angibi free the way ngakhona ngala Joburg angathi but like nje even noma ngiphuma ngiya ngaphandle maybe like ngiyothenga ikota or ngiyothenga something eMandiyeni or nge-complex like most of the time nibonginaka angivamise ukuphuma ngigcoke skirt or like nje ngigcoke yabo it's either yes crop top into igcoka but like ngocwane lelibheki yabo nje like angibe 100% myself because nje like nawuthi uyahamba endleleni nje like ubuka ngalenye indlela nibantu lebamako nangithi imoto bakuthuke and all that like
Yes, that's wild actually. Nibantu abama ngithi imoto bakuthiwa umuntu achamuke ngemoto ubhekela acanga noma tana afika la akuthola ukuthi umfana nje uthi react ngalenye indlela ngala uthola ukuthi kunibana lapha emotweni sebayahleka yabo nje sekuba yisini. Like yes ngishilo ngathi mina yes as much as ngingananza nabantu but like sometimes it gets to a point and kuyabhora kuyothi incane emnation thing iyangimoshela langa ishito yami incane kakhulu ngangonje ngiphapha so into nje lencane iyangimoshela langa then like say yabo nje ayi la Jozi lami unakalanza abashayi ngisho noma ngihamba nemfana wami sithi siyahamba nje emgwaqweni sibambane ngetandla angibazi babe nenkinga cause like kuba genje la into le lengathi normal nyana than lekhaya and angiblame akekho umuntu engiblamako and angiboni bangasivumela ke nginjani because vele obvious emakhaya kusinokuzivela like vele bayijwayele vele like vele kuthatha isikhathi ukuthi bajwayele but like nje sengiyasho ukuthi even though noma abantu bangajwayeli kimi nje kungenda ngitive ngathi angikhohle kahle yabo like kokugcina number 10 not having my own space like mangisekhaya yebo kona nginalo camera ngiyahlala ekamereni lami but like nje sengujwayele lokho ukuthi ngine-space sami la rest ngihlala ngedwana ngiyayithanda nje le freedom njengoba ngishilo eceleni ngiyakuthanda lokho ukuthi ngibe away from bona cause like ngiyakhona ukugrowa as a person as an individual yabo nje individual na person mara cishe kufana mos ngiyakhona ukugrowa as an individual yabo ngiyakhona ukutimela kuba independent nokufunda kuma mistakes ami like kuningi lengifundzako mangiyi-one ngempilo than ukuthi ngibe ekhaya angikhona ukuba nje ne-space sami yabo nje sokucabanga and all that sometimes imisindo bantwana ngiyakuthanda kuba ngedwana shem kakhulu njengoba ngishilo guys hayi ukuthi imndeni wami ngiyawuzonda angibazonda ekhaya ngiyabathanda kakhulu ngisho yami yonke and noma ngahlala ekugceni ngisatoya ekhaya ngovakasha cause kuphi ekhaya ngilavele ngikhulele khona ma-roots ami ale sekhaya vele lapha angani mara nje sengiprefera nje ukuhlalela ngedwana and ekugceni nasekhaya ngiyo lenza bangidelaya sometimes ukumuka because ngiyaku-enjoya ukuhlala ngedwana. Anyway, kungilokho baby kungilokho mbolala. Thank you so much for watching. Ngakhohlwa like and comment, and subscribe and share nale video. Ngiyabonga kakhulu.